Tony Senka a year and ka owuya ka obi ni mbeka se expose no or expose you ayasofo a audience mba so no ode ayina sem ko asofo so no na amana wuo enka nipa bebiri asofo nyina bebiri ebeka so ensu bia ne nkente saa ohun ya me kire no enti so o kase ayi kene Agyapong ayi asofo na wo yi wo moto wo mu oyi wo mu pie no enti na man ko hunu saa mane no a obinim be ka che ni se o ko tonto no otwa too much GH Ghana wahala jumedi ena ebre asose munuaba efiesi kapa ena so mede ebesum etifo ene ahwefo na ene deyi ye mwamunim ya papa ya de nyina honorable Kennedy ohene Agyapong ye papa ye mwamunim so wono de bano se o ye na manyuko adwuma ne nyinya misum adwuma wo ya obone ho modern na nanse ni di aba ye platform so bebre na expose ya wo de asi nani so a wo expose fake prophets and as fake pastors no ehun bi na ntia ye benya ye ene se na wotwi ye mu ena ne escalate car wo de ene na mu achese woni ne driver enam no ene MTT MMT Metro Mass Transit bus ni bi ekokodi ehia ewo toll booth baby anachese akasa ebebe pie mu ewo ehonum eba ne driver no ene Metro Mass driver no entem na enum ma chese honorable si ye ne hona driver no susu realize say say honorable ena etim obi a oso da ya chese wondo hu sika ne ntokwa ene ma menkoto mpacho ene no ni kotodwe egu for me pacho di ne funso tum se de wo ye no wanye ne ye nti honorable emfa enche no no so ko ye mrani ni no ye na je se emra kwan so de wo de ebefa so ama driver no ono so ne ho atimi ache no na incident yi esiwie ye ene asofo a nyame ebie wo mani afa ye akwanhye hu de ne ese bebre nyame no wo mo akasa nka bibia nsidi nka nyame nka atwenkyere wo mo na nipa ye nyame ene ne di kan kasa ye Nigel Gaisie Prophet Nigel Gaisie na nsem o de eba ye no de na just wo de abrade asem o say God be praised for the life of Honorable Kennedy Agyapong. What others propose against him will not prevail in Jesus' name. Let's all thank God for his life. Wadenen sem etu edwa ewie ye no nanka enim se wono nsoso ne de anka ye den asakra enesa ye Angel Daniel Obinim and Bishop Daniel Obinim no nsoso ne de a wode eba ye na jeso hu ne sem a sign of death plot over ye Kennedy Agyapong's life. God is just giving you a sign of what has been plotted by some evil concerning his life. He has to repent or otherwise he will die. Wono so e de no hu ne sem futu anyame e de mana na kokobo a nyame e de ma no se wonye de wontwe ne ho emfa emfiri ye de ekoso no ho anya sa pa de ene wowuo e na ne nsa ebetimi aka na nipa wono so enso de ne de ababa beto eto krampo ye Reverend Isaac Owusu Ebempa wono so edi ne nsema baba betu edwana ne de wo hu ne se plus said your obinim kana ena minya midwuma wo ye or expose fake prophet no na wo no de wo be ye 7 days fasting de ama Kennedy na Kennedy so be ye se bie mu na wa ma ne mpa bu ma ye dia Nyankopon ebegina abusuafo ensem no de bebre wo ho no mitwam ho aba me ba me de baba besom. So emamo akwaba shunko ebiemo Apostle Ajiman Prempe adudona a friend is God's watchman and a day meneno ebetwitwin enkomo na asafo a oda ano the Bible Church of God serving that ewo enkran kaswa tuba junction ho na netra kwan ewo into wo pe netra kwan a obetimi akwakohu no wo ho Apostle mema wakwaba ya oba
Grace Papa. Apostle. Impoboko. Yakupon. Oye. Na onso e. Nyame adom nso me ho ye. Nso me amega. Apostle. Ye na watwi ye mu na yenya nanti ye se eye honorable Kennedy Agyapong. Ne ka wode teki anase wode nante. Ne ka wode twi nam se ba bia wo kọ de amama meto edwa. Nanso so wode ne ka nam na Metro Mass Transit bus yi bi. Ene no ebe kokọ crash ya ne ka ho anya empopoye kakra. Okay. Na ensem weye ba ye no na atesa ayehe na mepese mi hunu se ye ni nkwanhia wonya ye senye se ne driver na driver na nko no na yanke bia na yankote asempa na say mepese mi hu se eye nkwanhia na esi ye no normal like say akwanhia keke ebia ye roads a enye ne ebia driver no miss yibi keke na ma akwanhia ni si ananse was spiritual backing. Yo, Chris Kapa me da wase, oni hia papa na adwumayefo nyina ya me hia hira mo. Omomo somdwie na ontwe mu din won kwan mu. Atiefo nso ahwefo Yankopon hia mo. Emre bia Tuma GH afidie kesie so. Montan ni ho agrupa na ensem wo kama boa ni masorma yimi mam chichi awu nyina na Quest Kapa asema obusa mi esanya eto odiboni ani esan krona itimi to otene ni okay so ti ase aha eno se Honorable Kennedy Agyapong okonya ayi accident ya na no nkyere se onye ni papa okay ananse oha dwenti ene bi Nyankopon na epa ne hye no okay ente sa bibia timisi o kristoni ene wiaseni me kan se emire bi somewhere 9 or 90 no ya sore ni branch ba ko mu ko sunyan akoye crusade kanse mpa ko bia safo na on ka o mu de ba no pasinya ka no mutimu no ena members ne ba ko ya oye very good obi anim se no ho dwo oye collect ena ka no ko nya accident ono nko na wuye yes onu nko na wuye etese me kan se no oye jidini oye kristoni so enso otimi nya accident wi sana odiboni ani enso timi nya accident no onu so aye dai ewu enti se esan tu obi a na no nkire se Nyankopon ena epanish nipa no okay ya dia onyanwe ebetimesi Nyankopon si chemu enti se ukai Exp0ses chapter 7 verse 14 awurade se eda pamu no nyakomapa okay ena eda boni mu nso hunu se awurade Nyankopon aye we nyina e de aka ho de ebe ya enipa hunu nyame ya chiri kwan unse we no wadwunu ho a wonte ase se obi na me kan se wotri ni obi a okoko Nyankopon asem besina ko bi baby na accident yaba na owu so okay enti da boni bi na to Kennedy Agyapong so eno nche se oyo duboni ani anase adwuma o ye expose na o ye no o exposing kofonti na amona basa it is never true okay obi obeka se bia wo boa okay apostle yen shadio ye incident yi si ye ye honorable or the betu abonti so oye okay mo ba bia anka nyame adom ne ho ye so ye kwanhia yi ebesie de asofo yi obi antimi enhu anka obi antimi anka se honorable wo benya kwanhia enti bo ho ban anase obi antimi anka nchelu ban kwanhia ni si ye no ene ho nsensem aba na ye Bishop Daniel Obinindia wodi atu your same I had a revelation last night
And in the revelation, God told me to warn and additionally advise Kennedy Agyapong to turn from his wicked ways as well as end his expose on innocent pastors. Was one non quenching Syria and a Yankupon revealed the children say opinion. Aye. One can chair one can check Kennedy. Now if you want to for say yeah, Nania or dear see a year as software so I will go woman in my son who say fake people now was one night and yes I'd find any woo and a better no. Apostle then I will see a car. Queer Sigava. Madame Sapa, I mean, shira. So, who's the accident in a battle? Obian can said an hour can. What you say? Aha, and an accident in a by you know, and now Udifo will say, will say. On there, a wedding uncle Pong answer me and correct. Home, okay, or say a deep water for the bar. Abbe can send the brie, but that the liberty. Our Matthew 7, verse 21, 20, something, 20 going. Such as here. Another chair, a word actually say, here, only pay a year, honorable Kennedy Agyapong. Oh, a man oil, 1 year or soft wool. That's what's no soft wool. The intimate son said, who's a David, or any David, no years of wool. Or any David, no idea, or a king. Why you want him? As you know, put the year democracy. Oh, your matron. Then some of kind, who can't David, the wholesome, any Samson, and some of kind, then you grow. So, now put the year, you must know your prophet, know your pastor, when you're going the apostle, Debbie, or you want him. Can you upon your software? Nelson, so, Ujanua, a Bamuno. Well, so be your honorable dear, where your Hinanesa, where your penny. Oh, my money uncle pond in the year. A summer to me, Sanka, a year and a wuya, ka obinim bekase, expose no, or expose you and I of war audience and battles one, or they a enough some course of was one, and I'm in a woo. And can you probably be a soft one, you know, baby, a better. So, as we are in Tissa, only a matron. And so, can say, a Canadian Agyapong, a soft one, who you want to, whom you want piano, and Tina, man, you call him some money and one opinion, may catch any say, and go to Water. Or your 12 war, or young cough war. What to baby? Nessa Obi, can answer. No, I dear now, or come once a man, yaw. Nessa won't, yes, I dear now. Yes, me and found Toso. No money in your hole. Swung. And now, your year, a papa. I didn't know what can you pan once and one. Swung, I'm a channel. Shut, mammy, and call some 34. Okay. Verse 7. And now 19 to 21. Young tear, a radiation. Now, a radi bought one or thrown home and Sraban Shia. Now, or Joe. Eh? When you go obi a wusro obi a wonam na kwan so ya wo ye de pe no obo ho nsraban ehia na ogyew efiri bibiam amane bia obaji ofirim so edi kan ne Agyapong ade na wo ye no onyame bofo ena abon ho ban ena wo yi na firim so verse 19 no wo se otene ni amane dɔɔso otene ni na amane dɔɔso na awurade gye no ewo ni nyina mu ohwani no mpa nyina mu emu ba kumpo emu na bɔne bekum ɔbɔnefo na wona wotan ɔtene ni no ebebrim so enti awurade aso wo kan wo ɔtene ni obi a ya de pa bia wudi nkrometam bia no wo problems dɔɔso okay so ɔha bebrim ba so but awurade yi ufim adentia challenges ya ɔbɔnsam de be ba so no ebeye bebre nanso enum se urade abofo bo ho banti na urade aju afiri eniema eba so nyinam ohun etu wenu eye atamvo eni obonenvo no eni ko pese ogure ni mo ase eni nyame abofo ka no nti wo mo ntimi andan antimi anguna ni mo ase amuna anye yie so ti ase enti Kennedy Agyapong adwuma na wo ye no se Ghana ha eni wiase se nka nipa nyimu a ko bia be support no
enti sese no de ehia ni se tambia no yen asofo no ye de mpa bota ne chi hwe osofo bi o ye correct osofo bi o di nkure osofo bi o pay justice tie ni yo na o pay ade etene ade ye nkure so o di nkure de kan Agyapong ye no o support no because kan Agyapong ade a wo ye no enya akohwisam no odi ama asofo no bi kwa be confirm nyana yi obotan mu nyina adwuma mo ye osuma so mo beka ani ayi o friends an asofo bi bi na fi wo mu di bebre ba na tu o metan oni akeka nsam ya dwumadi a no mu die secondary Agyapong ansori a o ade amora kan nyina ebe de ne etimi apiepie so hu ya me kire no enti adwuma na ho ye no eno ni atamfo bebre no enti obi ni mu no de wo kika no ono onya kan Agyapong kura obekuno na so ontumi nkono I say so Onyankopon wo fa ho na betumi no odi esi edu kan Agyapong ko so nyere dwuma wo nsuo okay apostle Bishop Daniel Binim de o de betu just wo me hunu say enya no kure prophet Nigel Gaisie wono so ebebe kasaye na wonim say prophet Nigel Gaisie Kennedy gina no so say wo exposing no eche pa ma amabo na game mu so bebe ka wo mo de no de incident ni si ye no o taking the platform no da erade say de ma honorable na nsem o ka ye ni life of honorable Kennedy or hini Agyapong what others propose against him will not prevail in Jesus' name. Let's all thank God for his life. We ene nsema wodi atudwa se wode erade ase enti Ghana fon so asonse ni mu hu ne say yes said o kan say what others proposed against him. That means nkrofo ene hye Kennedy honorable ne nkwanhia na che say it could be say wo no Nigel Gaisie no obenim hu bi ena wan shedan bo Kennedy amane nam se wo no wonye MPP supporter ntia no so de na betimi aka fam akuya bidase emi shira unse ena me kan se o tani ni de na mani e toso na urade gine wo ni nyina mu so hu na bone de ebekum obonefo na obi a o tani ni brem obebrim okay na Nigel Gaisie de ya wo ken so nyen ka wan cancer money bia one o cancer papa because the obi na no aka no e kire se the Kennedy Agyapong oye no eye kire se nkwanhia na ekoto no ekoto no ya ne ho ba bia nti ankan na kire se odanyankopon se e ma no enye sa no kre enti obia oti asasi so na so ubedi no kre wo de pepepe ye be ye adwuma on truth and justice about asasi so no ohun sem bebre because force so wi ase nyina Satan no krofo ye man fa hu ni so ye ba koti awo won ba koti apa na so urade ti asefo di wo chi a ho ni betumi ni wo di esi Jeremiah 20:11 urade say mi jina wo chi se domarima e je urade jina na chi se domarima na ho le betumi ani na di esi so enti sese asam na ba no kan de Agyapong de ka to no ni ade no ye de Onyankopon asese Onyankopon ayi na film enti wonye na ho nyane wiase wo ti wiase na say wo be di no kura be ya ade ye de a enye de a wo be nya atamfo wo be nya atamfo bebre enti na Nigel Gaisie de ne de it's okay na me nhira no o ya ade na nima bi a wo ya o Agyapong ahunu no a wa expose no o de aba bontin no ye no ene on secret na dwene wo ho so ti ase na wonya de e kan ene eye okay so ati hwe me hwe John 7 verse 7 John 7:7 ewiase ntimi ntamu na me na etan me if you say bi dia dance say ni nyuma eye bone so Kristo na ekasa yo wose wiase ntimi ntan onu Kristo so eye won every say wiase ntimi entan obi ase onu Kristo every say anything no ogasa we say wo see wo dia dance say ni nyuma eye bone ni peti esuansi di bone ni pe ye ni ma ni pe ye no wo kan wo se misisi a wo nya tamfo wo dia se
edi wa esuma se nyuma koso Ghana asofo ekuta Bible na ye bowura didin ekunkum nipa ebopo edi adwenkase azanwe 419 kalabule na omude jinkofu sika ema nipa binum kura wuo na nipa bi asai na wo ko hunu na wo bi ba bontena ngofo no betan because esum nyuma no a wo mu die no wo yiye pii eti eba no sana na sika no a wonya no wonya bi onti no e wo so ka ho asembone so hu eti no awurade aka we ato ho no ma e wo se ye hwe yiye so tiase na kene de Agyapong won hye no ho den na ono wo mu nim enipa ye bom pa ye boa no oni wo mu nim wo mu a ye bom pa ye ta na chi bebre e bom pa ye ma no mesumeti ya kom ko to dwani mu a me bom pa se Nyankopon mani enya dwuma onye mani ensen de wo ye mpo na nukure ni nedi because awurade aka no wo Malaka 2 verse 7 down o say ese so sofo anu kura ni mudie ni ahwehwe emre fi nanim na efisa safo awurade mofo no na enso wo mo firi wo kwan no so amane wo ma nipa bebre asunti muna no wo ma se lewi apam no eti awurade se me nso ma wo mani mo guase ma bra wo ma se wo mani nyina anim otumfo na aka eti wo so ofa nipa bi wo mani mu odi every secret ni nyina ema wo ko eye den eda ho ni ehunu enokra ewo edi kan na Agyapong ye nyame nhira no nyame manso awurade mpushi no wo na bofo bese at least 3 billion wo mun guide no minim se bofo ba akokura betima guide no na so nyame ma nya 3 na obonsam ni tiri mo sum oye ba ni nyuma no pese ede edadie apostle ye de yansem no ko na wie ya ye bo nyoma tofana nipa wo twa etuo a wono nso so no wo so ede na dwentwa na se wono so de wahunu ebebetu edwa ye papa ye Reverend Isaac Owusu Bempa na nensem nyina ene se wo huni se we evil plots a spiritual world munu na efri ede ba ya wo moye edi etia Honorable Kennedy Agyapong na ebimosi ane enemies no pese wo moye den etwa ne kra enkwa eso all because of the current exposes a wo mo enti no de wono wo hwehwe ene se Honorable wono ne de wo be take upon himself 7 days prayer and fasting ede amano no wo sere se Honorable so no susu betimi a wono susu enye emfa ne yefuntu onimu ada se de wono susu na enu ebetimi aboa amaniomesi because otamfo no wo hono mu a adwuma opese wo de ese no wo we nyina Honorable status expose we nyina wentimi ama me cancel we nyina amfa nkyere no se atamfo no pene bone wo ma yo ma dwen so wo mo be plot e de etia no na momo asem ni si ye wie no ena wo ba abontin den na wo pa kire din na wo pa age ana se no kure na wo ka no yo wakuya sikape apostle Nyankopon hira pa ne wasem a obisa mi he ohun se John chapter 12 verse 43 Nyankopon say na Pharisee-fo no omo pe enipa animuonyam esen Nyankopon animuonyam John 12:43 kasa o eye no kure accident bebe obi ehu mo nka hwe second Agyapong de ebetuni ni afi accident no ko ba wie ya wesi say omo perfect mi de sana mi hu omo perfect okay endi mi asisi amo atro ediwo ni asofo ayaba ya omo ebu o man we mu no omo ha dwen omo nka no kure so edi tambia omo pani mo ni mu nyam Nyankopon ni mo nyam de obi enu a wo pepe wo hwehwe kura endi ba se ofere o se wonya kom chen nka we no ka senka udi ka hu na what all the account na dey aba ana me boa na ga account na aba na ka antimi ansi kura wo hwa me na sia wie ne Nyankopon no a oyi ni ma kire won ti wo hu Nyankopon wo hu ne se kana ne Agyapong wo ko nya accident eno wan kan kire wo se bra be ka kire ye ne mo hu mpai on we na che se o mu ya torovo
Yes. And no kwena make no. Because who patch say your revenue to bempa no come a wash and no ma na yam tro. Who na bajet? Who na ugidi me? A question of pay. Who na ugidi? Na me ko fia de my apostle e me ni. Enya no kre. Because I never be one Agyapong program at all. Oh, who say what kind of some 34 year mekai was here with bo verse 7 no 34:7 was here with bo woman was so no nsraban hia na oje wo. Oh, it is on nantin Agyapong kwan so a. Ono na bo ho ban. The angels were small woman and a guide. Okay. And this a woman so say, Ubewu ya. Obi ntimi nkunu. What do you see? A woman so na wu ya. Na ko, kan the Japan professor hoye. Ghana obi ntimi nkunu. E je say ne mra so. So 60 years. Onuru ba bia. 60 years. Onuru ba bia. Ana hu nya me chere no. O ya me di na chi, o ka no kore no. Ya ni trim fita. Yeah, one tiny power, yeah, papa. Say, you know, say, you know, ya walk Lebanon. And I want it. I'm all going. What is the say $150? What your mom saying for I do primera. Only poor ya do say, ya papa no near, no. Yango Sham Wokuno. WWW, Namima Kwanza. And you know, and you know, you Ghana, and they say, one you're supposed to rabbi room. Come on, I'm your own I didn't hear to man. So, sir, a yama, a woosmas, they are so won't be young. You too much. Oh, come you promise say here. It won't you appear. Not a mamma to inform young fair wandering. You only say, a yama and yet. And indeed, on some penasum. I bet one penasum, a deal walk to the one penasum. Woman she says so much ya so work to the war, you work to the war, church work to the war. Woman you know penance because we yet mapa. It woman they will talk evil against him. Oh woman you know make cancer one year so but the oil no one year no nya. Enti first na ho kan was here kire ni enya won. Ema kan Agyapong so nya bi. Yo yate. Kan Agyapong obeye. Was so ya na ni kwan so ye. Was so ye. I come chine empaibo. We are Juma we are. Oh, who didn't cry? We ye won some talk. On your channel. When some secret in a wee Pia, a sound show what they was soon. Or not want to mean your cry. Or only Obina, Minimum Subina prayer warriors. And no cry. Uncle, who bet me either. A Gina, I guess I'll come channel. Abuano, I'm over to make Gina. And the according to body a yanoma, nothing of a confess and I also catch the accident to the Mayan, and I wasn't walking. Say never took in Agyapong. It Mummy, yeah, can Agyapong, uncroft war, any miss of war, any software can handle. Mummy, and fear from poor, near Montpire, now dear Yamia actually, ya ever bank swore, Nanyango so each no such a each. And the Yabon Paya, O Yame, or bet me a peg, and I will be making I will say, yeah, sorry, each be by, not baby. I remember some back, but catch them say, no me, Diamuno, whom Yango Yachan said, my money is gas on Koto, Fundaka, Emra. Ama, Discan man, Ama no ko Fundaka. Oh, you said you are no bomb money. And you go, and the Emra and Sunny action come up on by. And to Baka and they are commenting in Pabo, a call at the end. And to me, I'm so as here. And Sunny Yano. Yes, I didn't see you any what you call. Now, one should do no warrior or a Dumacas here. And then any time be a day in and day out, a commission in par body, a crystal for your Dumano. A can't young son, any dim walk time. Ama yet to meet deep upon Samson, Enkunim, and idiot, okay, no original, yeah, your bomb pie. Bibia, can you say be accident? Cabaya Bonnie, but I would have this one born. Crofo, whom is Rabbi Asia. Now, our first verse 19 or 10 in a money at Dawson. Now, a rather general, meaning, or sending no penny them in the Bakumpo Elmo. So, at the Yamission no pen, when Yamin or 10 in the air, a rather, or crow, wouldn't they, what she has a crown, sorry, she has a won't talk from him, a rather no see. Augusto, your dear son, no AC, how far a final words and no telephone number to Ijamai. Yo, I have war on your tape for. Dear, what can I say? Can Agyapong?
Mama nyina yan support no. Yesi wo furu dua pa eni epia wo. Papa no wo furu dua pa. Ade a wo ye no da sani mpen kore. Awurade Yesu kan John 3:19. Wasi we mo ni atemu se. Han ya be wiase. Nanso nipa do sum esene han. Every say wo munwuma ayere eye boni enipa edi enti. Yesi kan de Agyapong ye. Boni enipa edi enti. Apostle Adma prempe yesi menye. What you say? Boni enipa edi ni suma senti no. Yesi wo kan kra yesi odidi nipa atem. Wo bo nipa echi. Wo ye de enti be sra ganafo. Me sra asofo ni titiw adinfo ni titiw mumma ye yiw enye yiw ye no enye no na ye ndi no kure amawurade nyankopon de wiase enche na akɔwie ye na mesra mo kanadi Agyapong aduma na wo ye no mumma na hoden mumye ma na hoden na wontimi nya aduma no fe mumye fa mpaabo pa enta na chi ye di mpaabo ta na chi a enkunimdi ebe baga na mem ama obonsam eni awu ama nyankopon ma eho atoye apostle fa number 2 jamai yo ntimi number nie arefo atiefo 0544 262614 0544 262614 Ana 020 70 200 ana 11 020 70 200 11 ahwefo ne tiefo mi da maso bebre se monya bre ahwe atie yen na mi nhira mo onom omomosodwie wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Abusiafo aha na edi enkomo twetwe no ebesi subscribe to your channel no so wenya ya ebiem nso like your videos na share efama abusiafo ewo all the social media platform. Please me follow your IG page @@SumaGH_. Me amede jumede ho chiame midin ene ekwia sikaba mene apostle Agyapong prempe ene ne de ye twetwe enkomo ha na edi besi dasane ye besane hia. On se me catch was say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nye ne bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe